Hello, THUNEI Kuki News in THUSEI. Na bon saben liam ni UVIN THUNEI 11 March 2026. Tua hi zan son nung hi ta in mi khen khat chun det 12 langa in vet pat mai thewa hi ta in hi zi chun an he thi moi tin THUNEI I video sim hi ani na ding hi in hi zi chun det ho hi hung ki khial za mai the hi in mi khen khat in atha ham alui ham iti JIVIN Ichi hi 11 zan kima kibol a hi ji chun 12 langa nahin bet mai thewa hi ti chu neu cha a hil chet na iga bol hin tin thing noi mi gup akimani ti hi mu a hi in chole mei te cm in THUNEI video in a sim sat nova mi kiman ho civil mi kiman ho chu hla do dinga jong hi tepna a hin boli ti ho jong hi mu a hi ki nin mei te cm pa THUSEI a hi in a hi la violet national news ho chan ge ya hi I chan ge ya chal ha ham mi het dana hi I to banga boina ham ti ho jong hi ei hon jong het thim diwa THUNEI hi chi video hi avela in se ma hi in hi chi la ma sangovin hi chi thumbnail la hong ki koi emele ho hi ga velo chun hi chi to bang hi ima sang chawa a hi tai ti jong hi ka sei do no min popular government hong ki forma chu hong ki sim do a chu ipi an seivam ti le deputy khat pi ding aban le cabinet ni pi ding ti hi to gon a hin nei wa hi in deputy chu henge gang ta in e phone pi ta wen a hin la cabinet te ni chu pi dinga hi hlepna an chang thlone phai sunga jong galeng lut hlona hi wanga an chang di lo abana cabinet extend hin bolding ti chu cabinet hi expand bola su let ding adi ta chu mi som le ni hi deu a hi in siam pa puma a hin la tu a hi vet na hi le mi nga mi gup ham khat mi li mi nga ham khat bo hi cabinet ho tua deputy cm ho to hin hung vet ka a hi le chun hita chu mi khanin mopu na ni atu khom jing wa hi a hin hichila a chong hi meitei discussion ho lamza thang loi ho to ki ho na ho jong chu iga vet kit na hi le chun tu le tu a hi meitei le tangkon ho hin Genthei lam pe na cm deputy cm Kuki cha te ki pi jong hi gam sunga mopu na bon apu theilowa assembly na san bon azaw theilowa hi le ipi bola ipi deu ham la pi ding hi ti lang ho jong hi to gon a hin nei pan ta ve ti a hin ama hon ana deyo la ana tu pe no chu popular government form do ding ti chu a hi in tu a hi a koi chu i hin pai thlaw hen lang a koi chu mopo na ipi ho ila pi o jong la ama ho dinga chu I ma cha si na ta lo chu hi chi to banga hi mei te ho hin inam pi hi azo hlep jeng wa hi tu a jong hi emele hovin separate administration ihin pu do pi wa ama ho azam mangwang wa hi Kuki nam Mipi hi meite ho hin tu a hi hlep kit ding hi to gon anei wa hi emele ho hlep bang wa hi cabinet ka pi ding na hi deputy cm ka pi ding na hi ti to banga I hlep kit diu kicham na hin nei neul ama hon st status an kila diu schedule tribe ma ahung lut nge vaile chun igam ilhang ho hi nom ta hin to pha na theu lampi hin hi chi hi ama ho tu le tu a mei te in atup na sat pen chu a hi in ji chu tu a hi I to banga ki boy jong lew hen Indian dan pi dung zuya chu general ho chun st na ho schedule tribe ho thinglang mi ho gam chu akicho thailo ala jong ala pi thailo hi ti a hi je bowa hi amo hi hung thip su a hin hi chi hi asu mang na thei lampi to gon pen chu ama ho jong st akiso deu schedule tribe ki so deu hi chi ting le chun igamo I chu thei be mo hin hi chi a hi lo lai si a chu I to banga gam gi ampoi a hi lo la Kuki cha ten gam nei poi hoti khati ti jong le I hat na khat hin Indian constitution dung zuya chu ei kan pi na khat dan ei na sim pi naw chun a kan a hi ja bo chu thip mo a hi in a hin la
agam ho hila ding ti han lang ama hon jong ato pha thei hi an lang le chun mei te ho tu ai thip lo de wa hi ahin la mei te ho an tu ai lung thim khat nei ya tang khul ho hi atil kit no wa tang khul ho to hin su to ding te ya hi to gon e ne yo hi in ahin la hi chika la hi tang khul ho la ngol na ma e hon iki het mo sa sa wang wa hi aphat chenga tu ni thil so ho bang chu iga vet na hi le lo kon ho po hi ta chu thala ka khumu wa amat no wa ze mo wa keng ho po thala na ka jing chan ge ya chu pan ala wa hi ta in ahin la ahin bol wa hi le chun ama hon jong agamu izan ham khat achan deu jong hi umai ti pa hi a het zi wa hi thil iza kai hi gu thim cha cha ki pe wa hi ti pa chu nyau khat thum kai to banga iga se wa hi in tu hin e topic wa ga lut ta lew hen thing noi gup anaki man ho hi mei te ho hi infal east langa hi mei te KCP hi in PLA hi in pripak hi in hi cha ho jong hi sepai ho hin pungka som li leget sunga hi mi gup lang thing noi ho anaman do ki ve ti jong hi mo hi in chole combined force ho center force in state force in ki tho jinga hi tu le tu a hi pa chalei su sit na ho jong hi achil ha pi jing wa hi in hi chi achil ha pi jing na wa jong hi ekar som lang hi ana su sikit no ve ti ho jong hi mo hi hi chi ana su sit naw hi kampo pi district sunga poppy cultivation ball ho pa chalei sim ho hi ana su sit pi wa hi ti jong hi mo hi aban kin a hi tu nia jong chu e ho le tang khul ho keu hi lowa mei te ho jong hi agam sungu a hopi sungu wa hi nasata in nu pi ho hin ki phin na anane win hi chiwa ki phin na ane wa anal hang sapna wa chu a hi le no NRC no census ti hin tu a hi 2027 na hi election hong ding a hi in hi chima sange a hi census ho jong atha be ala ding tu 27 April la a hong ki panding dan a hi hi chi census kila ding pen jong hi agang theilam pe na NRC bol ma sading NRC zo ting la bo census kila ding hi tu ai census kila han lang hi le illegal migrant a hi la vai le gam dang dang hung zam lut ho jong hi a bon chawa ama ho jong register ki bol theina lampi hi ti hi ama ho panmun a hi in hi ji chun a hi theya hi le amasan census akisi masang hin NRC boldo masautin koi chu origin ham koi chu Manipur gam sunga ana cheng jing ham hi chi ho chu ake do thain ding in NRC bol masawin lang aban le census hi law hi ti hi ana hang sapmowa hopi sungai ki zo na hung wa hi le sepai ho center force on an tinova ta chu tir ge so jong an ka mo vin no mai izan ham kha jong hi akitong khai ti ho jong hi mo a hi in tu le tu a hi mei te ho jong hi census la ding hi akicha na ki chawa hi chi I hung ki boi ti lwa jong chu in ngo naw chu Kuki cha te hi apung bi se no ve atam bi se ta ve masanga population hi zat na hi win tu a hi zat pi a hung khan to jing hi adi poi hi chi hi NRC ni bol pi win ti a hi thum na ananei sa wa hi in a hin la a red grow red dung zuya chu mi him aki khan to dung zuya chu ivet na hi le chun Kuki cha te si khang to lo wa hi milong ho jong khang to tang hul ho jong khang to ba le mei te ho jong mei te ho wang chu e ho sang a jong khang to zo a he ben a ji chu e ho Kuki cha te atup ji owa bo chu Kuki cha te chu ango thu a hi in a hin la a khang tam pen chu mei te ho hi ki nei mei te ho pangal ho ti hoi ha khana khang a hi in a hin la Kuki cha te hin na sata I target no hin tu a jong hi henge alang khana chu Burma boy je a chu Burma gam sunga hong jam lut ho jong nan te hi jong le tu a hi Kuki cha ten itu mu le idoi pe no cha hi le Burma ampoi a hi lo le India ampoi Kuki cha te I chen na siu hi khatna sim tup ding ti hi to gon kinai jing a hi lai je a chu ama hon jong tu ni a chu hopi sung vai ki zot na na nei wa hi chi ki zot na chu
NRC aki ball lova hi le census zong ki ball thailo ding hi census ki ball masanga hi NRC ni ball pi evin hi chi hi census aki ball masanga zong hi settlement IDP ho hi achen namuna ninung chen savin a hoti lawai le tu a ki hon hi chiwa census ka pi wa hi le chun ka district hung chom ding a hi ni ji chun a hi the a hi le ka chen namun wa ninung chen savin lang hi chi ting le chun census ho lavin ti a hi ana lang sa movin ki phinna na sata in ana nei ve ti ho chang chu mo ai ki nin phai tol sung jong hi na sata tu nia cho na ki boyo hi ti pa chu iga phon do the hin tin chule Mipi his zat pi akiphin wanga chu Manipur Assembly hi chil hazom jing a hin khatveini apana akipatna kona chu isimai le chon tu ni hi ani thum ni a hi tai 9 anakipat hi in 10 a hi in zan he ajong chu a hi in aban le tu ni ajong chu ananei ki no hin tu ni assembly ananei na wa Govindas kitipa MLA khat hin holim na seina acha hi le Manipur gam sunga thal anaki gudo record dungzuya chu sangup le somni ki ji in a hi le iti dana sang sagi le jali le somthum le sagi lang thal recover ki bol theiham ti a jong hi thudo an bolin aman ana seinom pen chu ana seina atup pen chu a hi le igam sunguwa thal sangup le ti bo kilado sang sagi lang kinung mu do kitta a hi le ipi bola tu ni chan ge a chamna lo ham hi chi meitei gam sung si sa kilado a hi in meitei gam sung si sa recover ki bol a hi in boulder tunga kuki cha te chen ho a hi I ma cha recover ki bol poiti a jong hi kuki cha te ngo na ho jong hi anapo do a hi ta chu ki phin na ho jong hi ana bolu a hi in a hin la tu sang gup le somni kilado la sang sagi lang aki recovered he a hi le chun thildi lo hi ti pa chu mizo sin a het a hin aman pil thei ta thu a hin sei wa nga chu a thu sei a kona a hi lo la ana to wa kona chu adi lo khat ome sang gup le ti kilado sang sagi lang recover ki bol ki ti chu thil di a hi poiti zong chu I het sa wa hi in thil ama hon ala do sang gup ki ti hoi automatic ngen a hin la hi chiwa sang sagi le ti recover a bol na wa hi sang khat zong thing lo hi automatic hi chu adang cheng chu kar to so bo hi anapi wa thal akizang thei lo ho automatic ho bo chu anapi lu no vai le sang khat ro chu hungling mai thei a hi wa nga chu a hlang pia tam zo pi hi mei tei hon kilep thei na ding le central government su thip thei na ding chu kartos ho zo hi sepai kema a hi lawai le police station chu kartos ho lo hi in tu a hi ama hon a summit na wa atam zo pi hi kartos ngen a hi ja akila do sanga anakinong mu ho hi tam zo thei hi ti pa chu het thim na dewa iga se wa hi in mi khen khat chun a het thim lo tampi ding ji wa chu detail dewa sau dewa neu cha iga sei be wa hi in a hi le tu ni thil so na chunga jong hi Kuki le naga ki boina ti a hi asunuvin ai chi a thieng ta chu Kur district sunga tangkhul hole Kuki ho ki boina a hi in tangkhul hon Kuki cha te a hin su boiwa lo kon ho gamla del mangwa a khen khat hi amat no ham amat lo ham ti wang he kichin chat na wang cho ki hepon alanga hi mihim kimat pi to dana hi thu ki mo hi hi ji a chu tu a hi hi chi akiman ho zo si civil ho hi to kha loading civil akiman ho hi hin ha do vin ti a jong hi thum na a hin bo lovi ti jong hi mo a hi in hi chi chung changa hi tu le tu a jong hi Milham ho kiman national highway infal ukhura patna infal lampi kiman ho si hi nung pi do na ding a hi lawai le nung mu do kit na ding a jong hi sepai ho hin combined force ho hin operation abolovin awa leven hi ta chu akiman ho hi agang theilam pe na a ina kile theina dinga jong hi to gon amazing of it ti ho jong hi mo a hi in chule meitei CM pa jong hin ama X account na chu
anaki vet na hi le aman jong tuit ahin bol na pe na cha hi le tu ni thilso litan police station hop sunga thilso ho chu nasata demna abolin ukhulle infal kika lampi a mi ham ho kiman ho civil ho kiman ho a hi lo le civil achi le awa le ho hi nom ta chi sa ding akiman ho zong agang theilam pe na hla do na dinga hi mani mei te cm pa hin tipna ahin bolin alang alanga CSO leader hon Vaihom UVIN lang ki ho to UVIN lang agang theilam pe na chamna a theina dinga to go nei vin ti a jong hi mei te cm tha pan jong tipna ahin bol ki ni ti ho chu he theini dewa iga phon a hi in hi chi chan chu a hi in new khat update ho adang dang ahung ki na hi le jinglang le hin sai ki deu hin tin tuni Kuki news sin ve a Kuki news a in phone thei ho hi chi chan chu hin tin a hin ngai ho zo se na chung che win ka ke pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw han Kuki